имрӯз мо ба шаҳри ваҳдат ба қадамҷои шоири халқии тоҷикистон дорандаи ҷоизаи ба номи абу абдуллоҳ рӯдакӣ, публисист, нависанда ва ҳаҷгӯи беназир Мирзо Файзалӣ омадем. Мирзо Файзалӣ ба ғайр аз оне ки шеър эҷод мекарду нависандагӣ, инчунин латифагӯи беҳамто низ буд. ӯ дар латифаҳояш хонандаро ҳидоят мекарду ва ба шеъри асилаш бошад ба ватандӯстиву меҳанпарастӣ даъват мекард. падари бузургворам устод Мирзо Файзалӣ қариб 10 соли эҷодиёташ ба ҳамин утоқи корӣ вобастагӣ дорад. он шеъру мақолаое ки дар охири умр менависонданд, дар ҳамин утоқи корӣ менависонданд. китобое ки дар ин ҷо ҳастанд, ин китобҳои падарам мебошанд. ин китобҳоро падарам аз овони мактабхониашон ҷамъ карданд, аз овони донишҷӯяшон ҷамъ карданги ҳастанд ва дар ин китобхона тахминан аз 1000 китоб зиёд мебошад. дар ҳар як китобе ки падарам хондаанд, дар он ҷо пас аз хондан ё ки вақте ки онро хариданд, дар он китоб сабт мекарданд ки ин китобро фалон рӯз фалон сон харидагӣ мебошад. дар ҳамин китобҳо агар варақ занем, дар ҳамин китобҳо ҳамин сабтҳоро мебинем. инчунин китобҳои худи падарам дар ин ҷо ҳастанд ки мо пас аз вафоти падар барои рӯзи ҷашни 9 сентябр, барои рӯзи истиқлолияти миллии мо ин китоб тӯҳфа мешавад ва ин китобро бо дастҷамъии шогирдонашон, шӯъбаи иттифоқи нависандагон дар шаҳри ваҳдат будан, ин китоб ба рӯзои наздик ба чоп баромад ва ин ҳам як тӯҳфаи арзанда ба мардуми шарифи тоҷикистон мебошад. Мирзо Файзалӣ ҳамчун шахсият беназир буданд ва бисёр дилу дасти кушод доштанд ва ҳамеша бо чашми ҳақ ба зиндагӣ нигоҳ мекарданд ва ҳақиқатҷӯ буданд, ҳақиқатгӯ буданд. падарам устод Мирзо Файзалӣ бисёр инсони хуб буданд. албатта дар зиндагӣ ҳама падару модар дорад ва ҳеҷ кас падари худро бад гуфта наметавонад. падари мо ҳам яке аз он шахсони ба маърифате буданд ки моро дар рӯҳияи инсондӯстӣ, дар рӯҳияи меҳнатдӯстӣ тарбия мекарданд. мо нағз дар ёд дорам ки ҳангоми дар мактабхон будем, мо аз колхоз иҷора гирифта будем ва дар он 1 гектар замин доштем. бо роҳбарии падарам ва бародарон дар ҳамин замин кор мекардем. пас аз дарс омада боз дар саҳро ҳар гуна зироатҳоро мекоридем. барои зиндагимон, пешбури зиндагимон бисёрам ёрӣ мерасонд. инчунин ҳар шом падарам моро гирди худ ҷамъ мекарданд ва он чизе ки дар мактаб гузаштем, онро аз мо пурсон мешуданд. алоқаи зичи корӣ бо муаллимон доштанд. агар ягон гуноҳи кӯчаке ҳам намекардем, падари мо аллакай бохабар буданд ки мо дар мактаб чӣ гуноҳ кардем, ё ки хуб хондем ё бад хондем. бинобар ҳамин мо кӯшиш мекардем ки падарамон айби моро наёбад. бисёрам инсони оромтабиат буданд ва моро ҷанг намекарданд. ҳамин як нигоҳашон барои мо худаш як нигоҳе ки мекарданд, агар нигоҳи камтар пурғазаб мешуд, мо мефаҳмидем ки падарамон аз мо норозӣ аст ва кӯшиш мекардем ки падарамон аз мо розӣ бошад. ҷомаи зардӯздие ки мо мебинем ҳозир, инро аз тарафи ҷониби дӯстонаш дар синни мубораки 70 солагӣ тӯҳфа шудагӣ аст. шими костюме ки ҳоло дар ин ҷо овезон аст, албатта падарам инро ҳар рӯза пӯшида ба кор мерафтанд, субҳидам ба кор мерафтанд ва бегоҳ аз корхона ба хона бармегаштанд. диторе ки дар ин ҷо кашол аст, албатта падарам ки шоир ки буданд, инчунин санъаткор буданд. аз рӯи нақлҳое ки мо аз суханони падарам шунидагӣ ҳастам, аз ёру дӯстонаш ки ҳастанд, ки онҳо нақл мекунанд, падарам дар вақти ҷавониашам ба ҳофизӣ машғул буданд. машғул неву ҳофизӣ мекарданд. дар тӯйҳои рафиқонашон бо дигар рафиқонашон бо рубоб ҳофизӣ мекарданд ва он тӯйҳоро мегузаронданд. инчунин дар ёд дорам ки
یکی از دوستانش مقسمی یار محمد میگن از دهه چرتک هست، دوست و بسیارم دوستی پدرم هستند، دوستی بچگی پدرم میباشند. حتی یک بار نقل کردن که هنگامی گذراندن توی سطیل رو با سطیل تولک می نواختند و پدرم با رباب حافظی میکرد. این گیتاری که شما میبینید البته پدرم گیتار هم می نواخت. این چنین پدرم از نواختن اکاردیون خوب میبرونه. من در یاد دارم که البته در خونه‌مون بودن این چیزا. اکوازی با نمیدونم با چه سبب اون اسبابا نیستن. همین گیتاری که میبینید اینو پدرم گوگو می نواختن. در بایروی شنیدی من از روی نقل‌هایشون در وقتی که در دولت اتحاد شوروی در خدمت عسکری بودن از همین تاجیکستان با جای خدمتشون روبا برده بودن، دایره برده بودن. این چین از اون طرف بعد هم گیتار گرفته و وارد با فکرم. میرزا فیضعلی 9 می سال 1942 در دهه چیرتک شهر وحدت به دنیا آمده. بعدا سال 1969 به دهه گرداب کوچیده آمد و تا آخرین نفس در اینجا عمر به سر برد. حالا در اینجا فرزندان و نوه‌رگانش زندگی میکنند. بابا جان عزیزی من، هرگاهی که این کلمه را به زبان میارم پیش نظر چهره زیبا، نورانی و کشاده مردی برنادین جلوه‌گر میگردد. گمان میکنم که بابای من از همه باباها فرق میکرد با نرم دیلی، مهربانی، خوش سخنی و حاضر جوابیش. زادروز گذشته‌اش را نقص در خاطر دارم. بگاهی بود آن کس یک دسته گل زیبا رو گرفته به نزد من آمده گفتند مدینه جان دختر زیبای باباش، این گلها رو گرفته با آب مان، شاید در آینده نان شاعری نصیب تو هم گردد. و برای بابایم یک شعر خود را ایجاد کردم. مرا پرسند در دنیا کی داری؟ گویم اول خدای و بعد بابا. مرا پرسند در دنیا چی داری؟ گویم مهر خدا بعد مهر بابا. باره بر لفظ صد حرف نگفته، از او در دل گپی سرد نخفته. همیشه راست قول و راست گو بود، همیشه در وفا او با وفا بود. عموما استاد یک شخص ناتکرار بودند هم در زندگی هم در میدان ادبیات. او را همه میداند و خوشبخت‌ترین انسان حسابشان میکردم، چون که به دست آوردن دنیا هنر نیست که راگر توانی دل به دست آورد. استاد اینقدر دلی که به دست آورد گمان میکنم که از خوشبخت‌ترین خوشبخت ها بود. از استادانی که به خانه ما می آمدند من در یاد دارم در صنف 6 یا 7 میخواندم. یک بیگاه با ماشین پدرم در ماشینش نشسته بودیم و پدرم به من گفت که این کس را میشناسی؟ همراهش یک مرد دیگر بود. بعد اون مرد گفت که از کجا مرا میشناسد؟ بعد پدرم گفت که استاد این کس پسر من که باشه باید شما را شناسد. بعد من گفتم استاد، پدرم که استاد گفت، من گفتم یکی از بازار صابر است. بعد گفت از کجا فهمیدی؟ گفتم استاد گفتیم برای ما فهمیدی که فقط همیشه میگفتن که استاد بازار صابر، استاد غایب سفرزاده میگفتن. میرزا فیضعلی از سال 2011 تا آخری عمر پربرکت خویش رئیسی شعبه اتفاق نویسندگان تاجیکستان در شهر وحدت را به عهده داشت و نگفته نماند که وقتی استاد وارد این بنا میشد شاگردانش در حال درگیرش حلقه میزدند و شعرهای آنها را تحریر میکرد. سالهای زیاد استاد زیاده از 7 سال در اینجا فعالیت داشتند. همچنین رهبر با تشبث آن کس و با دستگیری ریاست اتفاق نویسندگان تاجیکستان و مقامات اجرایی حکومت شهر و همین شعبه تأسیس داده شد و قریب 9 تا اعضای اتفاق به هم متحد کرده است و در برابر اینقدر قلمان و قلمکشان دیگر را در اینجا به هم آورده است. صحبت اول، دیدار اول استاد شاید در خاطرم قدر خوب نباشد، ولی یک چند لحظه هست. یعنی که من تقریبا از سال 2011 پیش استاد میرزا فیضعلی می آمدم، استاد روانشاه، دفترهای شعرهای شاگردانه خود می آوردم
یاد دارم که وقتی اولین دفترم آورده بودم استاد دیدم مقبول کرده بودم، بعضی چیزا خوب قبول کرده بودم. ما می آمدیم هر چیزی که می نوشتیم، هر چیزی که گفتنی داشته می آمدیم پیش استاد می آوردیم. استاد خودشون مصلحت می دادن. وقتی ما می خواندیم گوش می کردن، مصلحت می دادن. دائم حس می‌کنیم که جای استاد خالی است. اون در اوج اون کمالات اونشان ترک دنیا کردن، ولیکن نام خود را جاودانه در کتاب تاریخ ملت، در کتاب تاریخ شهر گذاشتند. این باغی که ما می‌بینیم با دستگیری پدر این باغ را آباد کردیم. همیشه با هر یک درخت نهال شنوندیم، با دست پدر شنوندیم. این میوه بستم، چیزی میوه‌ای که داریم با نبیره‌ها کم شیر میکنیم. این میوه در درسخانه که میشتیم فقط خنده و سرور بود. همیشه نبیرانش میان سیرگشت میکنن، خرسندی میکنن. از این میوه باز کم شیر میکنن. همیشه با یاد پدر فقط در این باغ میگردم. ایجاد نعمت است که لایق هر کس نمیگردد. میرزا فیضلی یکی از آن شخصیت‌هایی بود که ایجادش همتا ندارد. ما امروز جوانان نظم و نثر و هجوی او را با یک مهر و محبت بی‌اندازه مطالعه میکنیم و به نکی یادش میکنیم.